Jason Oyinchebe obuyile ke ngempela kanti ke lapha ke emuva uzobona ke Kevin Msimango yena ke uGTZ Aiden McCarthy Bradley Cross yibo ke abazogada ke umzila lapha ke emuva Munyane Endlovu Mabuwe nalapha ke Wantile Juba AK47 awuthula mntana mla ekhakho ivolovolo bazogada ngaye lapha ke uClaude Lilepo yena ke lapha ke uSiyayimunya iLollipop khona ke lapha ke Flavio Da Silva nalapha ke uMduduzi Shabalala osukwini ke lanamhlanje lapha ke ezweni lase Ivory Coast yena ke uTape Ira udlala kumdlalo ke mbukeli uphethe ke 5 clean sheets in 23 games yena ke lapha ke uTape Ira okunozinti weqembu leTS Galaxy Solomon Litswenyo Iko Silva Veluyeke Zulu uPatrick Fisher khona lapha ke Tsepo Kakora Special Matuna nalapha ke uSiphamandla Ngwenya insizwa ke yasemshaza lapha ke eMpumalanga iKaizer Chiefs njengoba ibona ke ngempela ke ihlangana ilungiselela ke ukuyobingelela athi ke love and peace abalandi abadala lapha ke iKaizer Chiefs usobuka isoldali TV the Chiefs nayo yaqhuba ke umdlalo wodwa yombili ke lo mdlalo sibheka lapha ke Branga Shabalala kumele lapha ke phezulu kwebhali yombili ke lo mdlalo ilapha ke phakathi nenkundla elifuna lapha ke uMaduna waseliyeka nje leli bola sibheka lapha ke Wantile Juba nathi AK47 iveza kamnandi Shabalala Otuyadla Shabalala akubheka nje ngeshelela ngakoshulu enkani uyaliphakamisa Shabalala given Msimango GTZ phakamisa McCarthy ufuna lapha ke uShabalala onside Shabalala Otuyadla Shabalala selo uqalile ke umdlalo Shinwe PP tak angumshilo PP uyabangena ke manje umshilo PP the speak manometer sibheka lapha ke Aiden McCarthy dlala noLilepo sebenza lapha ke Tape Ira uyasebenza Tape Ira amphoqa ukuthi abuyele lapha ke emuva engapha ke inkundla Wantile Juba AK47 yezenjani AK47 yadliwa lapha ke ibhola layo sibheka lapha ke Mfulindlela ngezake isiporo nyankela Lebo Hang Mabuwe ehla kuyicela kodwa ke ndiwe ibhola lakhe yena ke Lebo Hang Mabuwe uyefuna lapha ke Veluyeke Zulu napa benza iphutha ke manje Silva Silva akupheke lapha ke uMdobi ebethula ubuyisela ke emuva leli bhola engakhululi nje lapha yena ke uFlavio Da Silva ngoba ke belithole kahle ke libhabha belisodipha ke leli bhola wafuna ke ukulungisa sebenza lapha ke emuva Iko Silva vimba lapha ke Flavio Da Silva Patrick Fisher beliphakamisa uMdobi izothula ngapha ke Mabuwe jamna lapha ke Mfulindlela ngizake isiporo nyankena Lebo Hang Mabuwe Lilepo yamshiya leli bhola Lilepo Shabalala udlala ke noNdlovu Shabalala futhi engathi kontezayo Lilepo Lollipop Siyayimunya phakathi eboxini Ndlovu Shabalala amvimba lapho Shabalala Lilepo yabaqeza beKaizer Chiefs babodwa bathi siyabuya babodwa ke bayibuza ukuthi ke kwenzekeni onside Lebo Hang Mabuwe uthi uyahlabuyahla uyavimba Bradley Cross engaphakele inkundla kuyilapha ke uNdlovu uyalwela ke leli bhola nangu uNdlovu ekhipha lapha ke pass ufuna lapha ke uShabalala sebenza lapha ke emuva Iko Silva engathi ke uyena mdlali ke okhona la enkundleni oseke wadlala ke emaqenjini ke omabili nangu Lilepo ke manje nansi Lollipop iyavula iyavala ufuna lapha ke uShabalala hamba namadodezwa amdonsa lapha ke uShabalala liphakathi eboxini Silva Kalakata umvusi wenyamazane uyela phake uClaude Lilepo
ubona lapha-ke ushabalala uJuda Silva ngibakhahlela kanje nangu Lilepho edlala noShabalala uJushabalala ngiyayiyela thola amadoda amabili eyedwa ugena phakathi ebhokisini ubona lapha-ke uSiliva yahlala TV iyadla impofu idla ukudla kwayo show nowhere iyadla impofu idla ukudla kwayo show nowhere iyadla impofu idla ukudla kwayo ngaleyo ndlela-ke one Kaizer Chiefs eyiqanda kwi-TS Galaxy Lebohang Mabuye awuvula indlela ngeSport ngiyangena ayishakamnani ngaphakade enkundla funda laphakade black ball yena-ke uNdlovu engaphakade enkundla-ke manje Wandile Juba AK47 awuthula mntana mna khakhona ivorovoro uNdlovu udlala noShabalala nalithuba-ke manje le-Kaizer Chiefs Lilepho ufuna ngaphakade enkundla phakathi ebhokisini enhle inika esilithunga-ke ngakhona baphethe lapha-ke inaliti no-14 bayithungela nje bahlaba balicela ngathi TS Galaxy ayisaniboni kahle la ku-Kaizer Chiefs awuthi-ke ngiyimunye sibheka lapha-ke Lilepho ekude phezu kwepali ibhola lakhe ukuhlewuthi Lilepho uyalisusa Tapeira qala phasi lapha-ke AK47 awuthula mntana mla ekhakhona ivorovoro Wandile Juba AK47 iyalidlala Lilepho siyayimunya uyadla Lilepho ibhola le-TS Galaxy alisusa lapha ngemuva alithuba sebenza-ke Brendan Peterson ugesi kalokhunjane udlale-ke indima nali-ke lethuba lakhe-ke uMcCarthy ebethi-ke uyahlaba uyadla yena-ke u-Aiden McCarthy the speak manometer umshini we-BP hayi wasebenza lapha-ke Tapeira Chisleta uliphakamisile ufuna lapha-ke Msimangu ulibuyisile Silva ukhala ngokuthi-ke ubanjiwe lapha-ke uSilva ninyo uzoyifaka-ke i-cross phakathi ebhokisini bazofuna amakhanda uyena lapha-ke Ox Mthethwa uyofuna lapha-ke Jody Lilepho nangu-ke uLilepho-ke manje siyayimunya uyayiyela siyayimunya Kalakatha yaleyo mpahla uyephulula nalo lapha-ke ijubane uNozinto uyaphuma epalini umphambanisa nalo-ke ibhola akubheke lapha-ke buke leya transition yeqembu le-Kaizer Chiefs forward pass Ox Mthethwa eqeda ngena nje udla i-assist nange lapha-ke uvele uye kezulu uzama ukudla ngamandla lapha-ke usiyayimunya uyiphambanisa noNozinto yadlala iTV wadlala umtshini we-satellite atsho vele siyabe zibhadele atsho vele siyabe zikhokhile iyadla impofu idla ukudla kwawo show nowhere ibhola lakhe-ke Khayisamayo elisusa kamnandi Fethizen Moniza uzafuna ukugoqa lapha-ke Chisleta nangu Ndlovu-ke manje dlala lapha-ke Aiden McCarthy ehlabe icela lapha-ke uNdlovu the Ox Mthethwa unzemidwayidwa ekade kaseziyidweba sibheka lapha-ke Fethizen Moniza khipha lapha-ke phasi kanokusho table for two phakathi ebhokisini Vilakazi engaphakele enkundla kwelapha-ke uNdlovu Khanyisamayo eliveza kamnandi nangu paper 2-ke manje paper two phusha kakhulu leli bhola sebenza Tapeira vimba lapha-ke Mfundo Vilakazi Onompempe